Kimenyu mwe ndaturaga ri ni itina ria njorua cia wonjoria ha tukoragwo tikingurika andũ arĩa maingĩria kĩharo-inĩ kĩa wonjoria makagiginyana tugathoma kaũndũ kamwe kana twĩrĩ kana tũngĩhota gũthiĩ na mbere tũgĩkũria nako thabarĩ-inĩ itũ ya wonjoria. Ketũrore mwonjoria witũ wa mũthenya ũmũthĩ tuone marĩa tũharĩrĩirie. Ica-inĩ ikuhĩ wĩra wa gũtheria nĩ ũthiĩte kĩrathi kĩngĩ ũkĩringithania na matukũ ma hau kabere harĩa wĩra ũyũ wehokeirwo ene mũciĩ. Thikũ ici nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo mohekete mawĩra-inĩ mao, aingĩ macũngagĩra gwetha mũndũ wa kũmateithĩrĩria kũruta mawĩra mao ma gũtheria. Nĩ ũndũ wa itũmi ici na ingĩ nyingĩ, wĩra wa ũtheru nĩ ũkũrĩte kuma gĩkĩro kĩmwe nginyagia kĩrĩa kĩngĩ, harĩa onjoria monete mweke wa kwonjorithia na kwambĩrĩria makambuni mao ma kũruta wĩra ũyũ. Tuking'ũrĩka njorua ya wonjoria, tũngana ngina ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mahĩmbĩirie mweke ũyũ na kwambĩrĩria kambuni ya gũtheria ĩrĩa yũĩkaine ta Miss Clean Services. Kũringana na ngina, wĩra wake ambĩrĩrie atarĩ na ciringi ona ĩmwe, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie maitho maitũ na kũmũtambũra ta ngũthi ya wonjoria. Rũgano rũgĩaga cama nĩ kũheanwo nĩ mwene ruo, ũũ nĩguo Miss Clean Services yambĩrĩirie. Kampuni la Miss Clean ilianza tu kama mwito uliofika wakati wake. Ilikuwa nimefika mwisho kwamba singeweza kujisaidia mahali nilikuwa nimefika. Nilikuwa na mama yangu mwenye alikuwa mgonjwa na fedha ilikuwa kidogo ile nilikuwa nalipwa kwa ile kazi nilikuwa nafanya. Na tena pia nilikuwa napendelea usafi kabisa kwa maisha yangu kwa sababu mahali nilikuwa nililelewa na my grandmother ambaye alikuwa msafi kabisa na alikuwa anatuhimiza na anatutimiza wakati wowote kukaa na usafi. Na pia alikuwa amenifundisha pia maneno ya biashara wakati nilipokuwa mdogo. Alikuwa hata amenifundisha kulea kuku. So nilikuwa mdogo nilikuwa napata hata pesa kupitia kuuza kuku na kulea kuku. Kwa hivyo nilikuwa nimeelewa kazi ya biashara na pia nimeelewa maneno ya usafi na ndio maana nilifikiria usafi ama cleaning ingekuwa biashara mzuri kwangu kuanzisha wakati kama huo. Gũtirĩ kĩega kiumaga hega. Ĩno nĩyo mĩhĩnga ĩrĩa ngina atũngani nayo akĩambĩrĩria wĩra wake. Kwanza siku hata niko na fedha ya kuanza hiyo kampuni kama nilivyosema hapo awali, siku hata nalipwa vizuri maana nilikuwa, kwa hivyo siku hata nimeweka pesa yoyote kwa akiba. Number 2, siku hata pia najua mtu yote mwingine alikuwa amefanya hiyo kazi ya cleaning, hata kampuni yote yenye ilikuwa imefanya hiyo kazi ya cleaning. Kwa hivyo sikukuwa na experience ya kuanza hiyo kampuni. Na ingine kubwa ni kwamba the market by then was not responsive to maneno ya usafi. Nĩguo gũthathũkĩrwo wega, nĩ atũtarĩria wĩra wa kambuni yake nĩ ũrĩkũ. Kampuni ya Miss Clean tuna specialize na several services. Service moja ni kuosha maofisi. Kwamba kama uko na ofisi tunakupatia cleaners ambao wanakuja kufanya kazi hapo kwa hiyo ofisi yenu. Kila siku wanakuja kuripoti kwa kampuni yako na mwisho wa mwezi sisi tunalipwa kama outsourcing. We outsource on behalf of companies. Ndio wakati kampuni ina specialize na kazi yake na sisi tunapata nafasi ya kuwaoshea na kushughulikia maneno ya usafi kwa hiyo kampuni. Tukiingia kwa hiyo ofisi kwa hiyo kampuni tunaosha maofisi, tunaosha choo na tunafanya hata fumigation ambayo ni kazi yoyote ya kuua ama kutunza environment isikuwe na pest both nje na ndani pia. Bari angeka megwatagia kwaga mbeca cia kwambĩrĩria biashara, ũũ nĩguo ngina aroiga. Hiyo ndio ile jambo ambalo nafurahia sana nikiangalia mahali niko leo. Nikikumbuka hii biashara yangu nilianza bila fedha yoyote. O mũndũ nĩ arĩ kĩrĩa kĩmũtindĩkaga wĩra-inĩ wake. Jambo linalonitia motisha kwa hii kazi yangu ni kuwa na passion. Nilivyosema kwanza ni kwamba napendelea usafi sana. I don't struggle to do cleaning. Every time nikienda kwa nyumba ya mtu naangaliaga mara ya kwanza naona ni safi ama ni sio safi. Nikienda kwa ofisi naona ni safi ama sio safi. Na kila wakati nasikia tu nataka kufanya kazi ya usafi. Nĩ kũrĩ wĩra ũngĩ warutaga hau kabere? Hiyo kazi nyingine nilikuwa nafanya, nilikuwa office manager. Ũkĩringithania rĩrĩa wandĩkĩtwo na rĩu wĩyandĩkĩte no wĩrire gũtiga wĩra waku? Kujiajiri anytime. Hakuna, siwezi linganisha kuajiriwa na kujiajiri. Kĩroto kĩa mwonjoria nĩ kuongerera customers ake. Ici nĩcio njĩra iria ngina ahũthagĩra. Nafanya email, like bulk sending emails, bulk SMSs.
na sasa ile ni kubwa zaidi ni social media marketing. Tuko kwa Facebook, tuko kwa Instagram na tuko kwa Twitter. Na ile zaidi pia imenisaidia kabisa, naweza sema ni network marketing, whereby I go and converge with other people who are doing other businesses. Kioneki kimwe gyaku ni kuhingura andu angi mweke wa kwionera uboco. Nyagia riu wandikite andu aigana. Kutoka wakati nilipoanza, nakumbuka nilianza na watu wawili wenye nilikuwa naenda nao nje kwenda kufanya kazi ya kuosha. Lakini ile kazi ya kwanza nakumbuka nilifanya ya commercial cleaning, niliweza kuajiri watu 18. Hiyo tulifanya kazi nao siku 2, au walikuwa tu casuals wakaenda. Kutoka hapo nimekuwa nikiajiri watu, sometimes wanakuwa casuals, wengine wanakuwa hata wameajiriwa kwa mwezi, na hiyo namba najua kwa sasa imefika hata mbele ya 300. Ukirigithania na haria wambiriirie wonjoria waku no uge ni uthiite ikinya ringi? Kusema kweli nafurahi mahali nilipo leo, although sijafika mahali nataka kwenda. Mahali nilianzia ilikuwa mahali hata saa hii nikifikiria naona tu ni mkono wa Mungu ulinisaidia kutoka hapo mahali nilikuwa. Niliposema nilianza bila experience, sikukuwa hata na mentor, sikukuwa hata na fedha, na sikukuwa na exposure at all. So hizo vitu zote nimeweza kupata. Niko na experience ya cleaning, kwamba saa hii hata uniite hata wapi, ofisi, nyumba, anything, I can always give you a solution in terms of cleaning. Kwa hivyo experience ya cleaning niko nayo ya miaka 10 kwa sasa. Of course nilianza bila fedha, na saa hii naweza sema kwamba nimeweza kujihudumu na nimeweza kupata fedha ya kujisaidia na kufanya mambo mengine yangu ya kifamilia, na pia nimeweza kuajiri watu na nimeweza pia kuwalipa. Thogora no mwene, maya nimo marihi mao. Kusema kweli mfuko uongea, na ile fedha uko nayo ndio ina determine kama unaona price iko juu ama iko chini. Kwa sisi tunaweza sema tuko juu sana na tuko chini pia, tuko average. Tunalipisha kama ni kupatia cleaner wa kuosha ofisi yako mwenye atakuwa anaosha kila siku, na tulipa mwisho wa mwezi, minimum tunalipisha ni 20,000 plus VAT. Na tukikuja kwa nyumba yako kuosha sofa set kama ni 5-seater tunakulipisha 3,500. Kama uko na carpet tu, hiyo standard carpet ya kwa nyumba, tunaweza lipisha kama 2,000, ambao tunaambia watu wasioshe carpet kwa car wash, waoshe carpet nyumbani ndio iweze kukaa siku nyingi. Wakati unatuita kwamba tufanye fumigation kwa nyumba, kama ni 2 bedroom general fumigation, tunalipisha kama 6,000, 7,000 kulingana na pia size ya nyumba vile iko. Tamwonjoria mutumia o niguo ngena arera atumia na aria mangienda kuingirira biashara. Wanawake tuko na talent ya kufanya vizuri sana. Nikikuja kwako niseme nafanya cleaning na mwanaume akuja sema nafanya cleaning, sana sana ni mimi nitachukuliwa zaidi. Kwa hivyo tuko na opportunity, even a natural opportunity to do things. Twire ciugo ciaku cia muthia ugitwiraga kioneki gyaku kia miaka iguka. Uko hapo na umekuwa ukifikiria kuanzisha biashara, unasema una fedha ya kutosha au una experience au juu anzia wapi? Changamoto yangu kwako ni kwamba anza leo na chenye uko nacho na utaweza kuendelea vizuri. Gutire mundu tangituika njorua ya wonjoria, bata ni kurumirira kihu wiririte. Undu wothe munene kana munini ni uri kiambiriria kiaguo, kuma oro ciringi oro imwe agatuika wa kugiginyana nginya agatuika kiria ari muthenya umuthi. Onawe ni ihwa ritu ni turigweta uke tugutambure ta njorua ya wonjoria. Ketukorwo tukiruga mwena uri ungi turore uge wa umuthi. Mwena kambuni ya Vaseline na mwambiria wa kambuni ya Chase Bra Robert Augustus ariaga giciko kimwe kia indo icio o muthenya. Ni undu ni ari na witikio munene na indo ciake, undu uria wacungire mutugo uria athire na mbere naguo nyagia ukuru wa miaka 96. Gutire kiega kiumaga hega na mwana wiki ondaga muthambia. Turukiraga o kiroko tugathima wiri ni maitu nigetha mundu one kindu gya kuria. Rira ngi marakorwo makiroka mawabici, uyu arokaga thiini wira-ini wake nigetha akorwo akiona mugate wake wa muthenya. Tukwenda tugeithie ta mwireri witu wa muthenya umuthi na atwire wira uria arutaga. Njitagwo Michael Muciri. Wira uria arutaga ni to murona haha, wira wa hoteli. Nigetha mundu akorwo kihota kwambiriria wira toyo wa muthenya ri arabatara mbeca ta cigana? Kwanjiriria na wanjiri na kuma 10,000 kana 10,000 kana 12,000. Hihi no ukorwo gitutariria customers aku o muthenya makorogwo maria?
customer akwa o muthenya ingi nä hä tå kä ri na tuikaraga nao haha kuri mwiroreri urakwirorera na ringi nä rona wä ra å rä a å koragwo å kä ruta ä hihi no å koragwo wä ra å yå nä å koretwo gä gå teithia thä inä wa må tå rä re-inä waku nä å koragwo å kä ndeithia tondå nä guo å tå maga korwo ngĩnyitä rä ra bamĩrĩ yakwa kwina mundu rakwirorera ni muyuthi na ringi araiga gutiri mawira angi me muci angi me toro ihi ungitara atia mundu wina hauja na araiga ati gutiri wira aca kwĩ wĩra o mũndũ wĩna hau nja-rĩ nagĩrĩirwo gũkorwo akĩruta kawĩra kana hihi kanyamũ karĩa acokanĩrĩria-rĩ ona kana nĩ egũteithia kawĩra karĩa o kanini angĩruta-rĩ no kamũteithie. Kĩũria kĩa mũico ngwenda ũtwĩre nĩkĩ gĩgũkenagia thĩinĩ wa wĩra-inĩ waku? Wĩra ũyũ ona ũkĩruta wĩ challenges nyingĩ noguo nĩ mwega ingĩra mũndũ wĩna hau nja agerie ona angĩiga ona okorwo nĩ kaũndũ kanini onake no ahote gũkorwo akĩonera ũboco wake. Ũndũ no ũrĩa ũtarĩ mwambĩrĩrie arokaga wĩra wake o mũthenya na nĩguo arĩaga na akanyua. Onawe no wambĩrĩrie ũndũ na ũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩona mũgate waku o mũthenya, no tũrathiĩ na mbere na kwĩrera. O ta ũrĩa ngwĩraga maita maingĩ tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria nĩ toci ya gũkũngũrĩkĩra nĩgetha ũkorwo ũkĩona kũrĩa ũngĩthika ũtonga waku. Nĩgakinya kahinda karĩa tũkorwo tũkĩrora shares iria ciongereire na iria ithiĩte na mbere na kuotoma, ona ningĩ tũkorwo tũkĩng'ũrĩka ũrĩa ciringi ĩrang'ũrĩkana na ĩrĩa ĩngĩ. Ũndũ wothe ũrĩ na kĩambĩrĩria o ta ũrĩa ngwĩraga kaingĩ ndwagaga kĩrĩkĩrĩro. Tũreta gũkorwo tũkĩrĩkĩria tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria na nĩ ngũtigaga na thimo ĩrĩa ũkoragwo ũgĩciria ũhoro wayo. Mũthenya ũmũthĩ ngwenda tũkorwo tũkĩrora indo itionagwo nĩ ithayo. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mũndũ ũtarĩ nakĩo gũtirĩ kĩndũ angĩona kĩega. Onawe nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩgĩa na kĩndũ no nginya ũgokĩra tene ũkaruta wĩra nakĩo, nĩ tondũ indo itionagwo nĩ ithayo. Handũ-inĩ harĩa othe matũma mũthenya ũmũthĩ ũtuĩke wa kũgacĩra, producer wa program ĩno gwĩtwo Mũchai tũgakwĩra atĩa? Thiĩ na wega, tigwo na wega, raria thayũ, itigiragia andũ makonana. Nĩ njĩtagwo Ngũgũ wa Karanja, mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ, ũrorĩma gũkumia.